YouTube. Pripremila sam vam jedan expectations da se reality biti devojka kao što već vidite po naslovu. Vidjet ćete neke tipične stvari koje mi devojke svakodnevno radimo. Uživajte! Let me take a selfie. Samo ću raditi jedan jutarnji selfie jer uvijek izgledam ovako. Obožavam buđenje. Stvari, to obično izgleda ovako. Ali u stvarnosti većinu vremena provedemo u odabiru outfita, na kraju završimo noseći trenerku ili nešto slično ovome. Hvala što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se svideo. Ako jeste, obavezno ga lajkujte, obavezno subscribe-ite na Famoza Tube i vidimo se već sljedećeg petka. Ćao!